keliwat gaya teraman adine. Iya kena luang rasanya ketemu di jalan, bebas iraga marmedan menang memilih tomat di kene-kene. Legelian kena beline. Wish. Apa nih? Dah. Jejani adi melalui, iya kan ija kena beli lanjani ke kuta Bentuk sudah biasa lanjani ke sanur aduh sing juari yang emek yang itu lanjani ke kentang tuh mah beline apa ngadi nawa aduh iya sing juari beli mengantosan sumpah menjanji ketemu di jalan rumah adine beli pusing bani keliwat galak reraman adine. Yo. Belian kena-kenahan Aha. luang rasane ketemu di jalan, bebas irageman medemenan memilih tongos dijejek kenal. Asik. Hey. legeli yang kena beline Kita masih beli di kena tiangi, kijejani adi melali tiang kami lu kijek kena beli nih. dan jani ke kuta Untuk super biasa lancekin ke sanur tawang kayak mulai lanjani ke kangkang tuan tiangnya galak beli. Padahal sih galak melu. apa ngadi nawang aduh tiang sing juari itu sambungannya kok sapi nih Oh, Beli mengantosan sumpah berjanji ketemu di jalan rumah adine beli pusing bani keliwat galak reraman adine. kalian kena-kenahan luang rasane ketemu di jalan, bebas irageman medemenan memilih tongos dijejek kena. legeli yang kena beline Kita masih beli di kena tiangi, hija aja jani melali tiang kami lu kijek kena beli nih. lanjani ke kuta Tuh super biasa lancekin ke sanur tawang men keto mulai ke kangkang tuan tiangnya galak. pura-pura sing nawang Aduh, tiang sing juari. Yang ngambil kuranannya coba pikir.